Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Uray asino atao ni Doña Margarita. Uray pay dadya Gabriel. Awan polos mapagtalkan kadakwada. Iso aliklikam dayjay atao. Naira na laeng ang nagkita kami, tatang. Nagsayaat mo ti panakisarita na kanya. Namidwan ang nagkita kayo. Naira na kumamanay. Anya ti kayat yung asawan, tatang. Amangan no igaggagara na dayjay Esmeralda. Amangan no kas kada Brandown ken Bruno nga addadakes apan gepnaken ka. Ti kayat yung liklikak ni Manong Brandon. Para iti pagimbagamot laeng. Esmeralda, masapol atong palenak. Tadyak kayat ama isagmak ka. Tano mapasamak day ka. Sa anak abumdang apumatay. Ha? Patayin nyo ni Manong Gabriel, tatang? Ure awan basol na kada kayo? Saan lang ni Gabriel? Uray asino apasurot ni Brandown. No addadakes nga aramidan dakin ka, makipinatayak. Tatang, nasingpet ni Manong Gabriel. Sana kas kada Manong Bruno, kan kadagiti kakadwa na anak abot-butan tilangada. Kaslag kilaw iti tao dagiti. Apay nga isaksakit mau ni Gabriel. At dariknam ken kwa na. Ala ni tatang mat. Awan pa'y kanyak dagita. Sana mapukaw tinamnama ka makapagtuloy ak tumot lang agada. Mapasamak lang day ta. No saan taon ani Doña Margarita ti akin kukwa iti asyenda. Kasano kumamit ang mapasamak dayta, tatang? Saan ta napagsalitaan dayta, Esmeralda? Basta tong palem tibilin ka. Nawatamad lang, timbagan ni Senyorito Brandon kada kayo nga agbambantay di tiradyo, ha? Noda mapukaw ka iti baka kin kabalyo. Dahil tamot ti pakatayam. Bruno, amangan no dahil tulisan pa iti mang patayakan ka. Bayamon da ito'y agabat, Bruno. Nabilin ko idan. Nuagbidot da. Patay kita. Matang ti bagbagak iti dahito agabat, Senyorito. Nasakit sa tinakam na. Iti panang palikukin kuhan iti paltog itay biga. Umikakit din. Nasib nga din. Ay, andan to sampali ang panagrin ni Suta. Makamu ka nagbati ka, Bruno. Panahon na ka. Mapantayon ka kadwa. May ano ka, patay na dito siya. Talagan saasan kami nga kasurutan kin ni Bruno. Idinto ani Senyorito Brandon. Kasla sa anak na kabilangan. Panagkita na kanyak. Awan sirsirbik at tao na. Masapol nga adamay panagnak ko. Ituloy ko ti agin sayo no addawaya. Kasta timbaga kanyak ni tatang, nanang. Diklika kano ni Manong Gabriel. Dasay-saya at no kasta nga agpaisaw, Esmeralda. Diyak mababalaw na awan ti panagtalak ni tatang mo kadagiti amin at taon ni Senyorito Brandon. Nairan-ranamot lagi ti nagkita kami, ah. Gut, dahi jemot kun tinaibaga ni tatang anak kakigtutak. Anya ka di day jaya, anak. Nakasagana ka nang makipinatay kadagiti tao ni Senyorito Brandon. No dadaka sa mapasamak kanya. Anya ko matigaway ta. Nagado apasuro at ni Doña Margarita. Nagtagipaltog da pay. Sa imbaga na pa'y nga awan kanot gundaway ko makaadal iti kolehyo. Aging nga adipan da tayo da Doña Margarita, nanang. Saan ka di apudnaw ti kunak Susana? Aging gaan ni Doña Margarita ti akin kukwa iti asyenda. Agtalinaad tayaw nga adipan. Ibeliano, kukuada ti asyenda. No apay asaan ang masakupan ti agraryo ti asyenda. Tapno mabingay-bingay kuma maibunong kuma kada tayo at trabahador iti asyenda.
Ay narigat ang mapasamak na ita. Tanabilag da. Uwain. Naturay da. Nabilag da. Di Diyosan da ti kinabaknag da. Makaakal tayo laeng iti kinaranggas da. Sumaruno da ken don sa bilyano amatay. Emiliano! Ay susapaw, anya ka din dayta nga ipagpagam. Andan samot da ka sa pangpanggapam. Ay Emiliano, awan gaway mo kadakwada. Diyak kaya't amatay ka. Sa anak to amatay, Susana. Isuda, tirumbang amatay. Nakariing kayo gaya man kinitatang nanang. Oray siya. Naimasak tinaturo ng imbag na nakariingak matan. Ay, nasa limsa mga minti agsapa. Jak kumapay bimangon. No jak pampanunutan ti panang bukwal ko iti ramot na gitilada. Iti nabatbati atawid kaw kadag iti tatakil kaw. Ay intiplan ka matan iti kapem, kaingkanto matan agdigos, Esmeralda, apag isunton alumawag. Saan yung kadi akayat nga agkabalyo tayo, nanang? Magmag na talaagan anak. Mabuti nga sakay iti kabalyaw. Sige, dakayo ti makam mo, nanang. No makasubli kami lakit di manipo di simbaan, tatang. Agdiretso kami tuig jay umaan nyo. Ay, no maaldawan kayo launa, di uray inton malimton nga ginsayo ta. Emiliano, talaga ka di apatuluyam ti panggapaw. Tatang, umay da kay tutulungan. Ti panagmamilaang ti mabayag ka. Malpas lakit di ti misa agawid kaminton. Baring maranaan mi ti bagog nagbumbunag iti unas na makilugan kaminton. Ay, Domingo ita Esmeralda. Amangan no saan ngagbiyahe ti bagaw ngagbunag iti unas. No awan ti baluganan bay, magmag na kami ton. Naruam kami matan. Tinapatag, kat di mi baliwayan ti sumuknal iti simbaan. Agyaman ak. Napunta ak. Isardan ko pa lang tagin sayo. Kunani sendong nga agino takkano iti bala. Agwat-watak pa lang. Tapno mawagwag ti panakalamin ko. Masapol ang masursurok ana imbag ti makirangat. Babaan kadag iti gamgam kan sakak. Abakak tumatlaang ni Bruno. Kan kasbelin ni Sendong. Sa anak kon arumar dito'y rancho ng aginsayo. Ay, malagip ko gayam ni Esmeralda. Saan na nga tanga isman ti makasursuro a pumaltog? Jack amo. No kasano ang makapagkita kami manan. Angam no maikanak iti gundaway. Padasek to ti agpasyar iti asyenda. Barang matuntunak ti kabalayan. Nagtulag kami di kalman kan Doña Celedonia. Ngakita kami di simbahan iti abigat. Isa ko yung nak, Brandon. Saan ka naruwa masumusumbre kiti simbaan, mama? Uray siyak, ng pagustuak ni Doña Celedonia. Sumurot ka din ni Fatima? Talaga matikaw kiti dahi a babae. No anya talaga tinagan na. No Fatima, win no Melissa. Ririsyosa ni Doña Celedonia. Isabi dirngasan na ni Melissa iti Fatima. Oh, Dapo iti may sa lugar iti sa bali apagiyan na nakapasamakan ti aparisyon. nagdinabag nagpaysuday jay nga aparisyon, mama. Yaklaan mo, numakasurot ni Fatima. Ang mga noadamot ni Manila. Dayo pa'y matapanaglukat ti klase. Sige, mabait lang, mama. Bilinik lang ni Bruno.
Kuyogak ni mama amakimisa Bruno. Agbati ka dito Villa. Si kati mangidaolo kadagiti agbamtay. Mangibaong kay ti agsem iti masakupan ti asinda ni Doña Silidonya. Nakapimpintas ko bagong daway, ti kada ni Doña Silidonya iti simbahan, senyorito. At daman wino awan iti Villa. Maaramid tayo lahat ti kayat tayo. Ngem tinapatag Bruno. Mamuan tayo ti palimod na yabakat. Kasanon, no makadlaw ni mamang nyo. Natulagam manaimbag dagiti kakadwam san kadi. Kasta ngagpaiso, senyorito. Oh, saan mo nga ro da problemaan ni mama, Bruno? Senyorito, ninana parang. Agturong dito'y ayan tayo. Amang nun natulagan ni mamang nyo, asiimin na tayo. Apay kumamot nga ramidin na ita, Bruno. Ay, senyorito, pasensya kayo iti panakasinak kada kayo kini Bruno. Binaunnak ni senyora, tapno damagot ka no mabayag kayo pa nga agsarita. Lalpas kami na nagsarita. Sige, mapanak kon iti ayan ni mama. Domingo itana na parang. Amangan no kayat yun ti aginom. Bigat Bruno, sa diklikli ka kung ti mabartag. Kababain kini senyorito Brandown. Aginanaak pa'y nabanluga ka na. Ngam, ituloy ko nga ilepas ti adda iti sangwanak. Ay, aginanaak. Isaganak taon ti pagmulaak iti maes. Ay, nang rugin nga agrusing dagiti bukal nga intukit iti da Esmeralda kan Susana. No saan mi man amala ko. Adda pangalaan mi iti pangnayon mi iti pagbiag mi. Nalpasan ti misa nanang. Nakalaglagan ti rik nga, kagawit tayon. Ayaw taltalyawin nyo. Ay, jak lakit din nagpitot Esmeralda. Ni Doña Margarita tinakita. Kasla, adda nakakit-kita ako iti kadwada. Sigurado. Kadwa na lakit di matabag na. Ni Sir Brandon, agturong dito ayan tayo. Imay kayo magayam na kimisa. Agawid kayo ka din? Ako kuyog tayo ni Esmeralda. Kwa, di mapantayo pa'y makitsinda, nanang? Awan. O sige, tanay paypayapayan nak ni mama. Agsubliak to. Mapad kami kuman, tatno saan kami unay amaaldawan. No saan lang ata ngay nyawis ni Doña Silidonya amangal daw ta dito'y bilyada. Amangan no impay-pay sumaintol nung nagiging nga aginay ti asyenda. Nanya kiti tinagkitkitaan nyo. San kay kuman nga gunget, mama? At datay ti bilya ni Doña Silidonya. Basol mo. Kulak man ni Fatima, ti Corsonada. Mama, mangit na kayo ni Doña Silidonya. Diyak kayat apagbibisinam day dyan Esmeralda. Masapol mo't lang nga baklang. Tinagtaudan ti asawaan. Sino nga mintag ko nakada kayong asawak ni Esmeralda? Pagay-ayamak lang, mama. Kat no masikugam. Ikamat na lakit titi sikog na. Nukas pangarigan masikwa ka. Alakit ti bilya ti anak mi. Dahil tati jak may palumos, Branton. Jak kaya ta maitibnok iti dara tayo. Ti dara dagijaya mamirmira out. San kayo anatagari, mama? Adaytan ni Doña Silidonya. Nagpintas ko makuntawa eh. No apayayak na panunod ng surot ni Bruno. San lakit dia makatlawan ni Doña Silidonya. Papanam ka de Bruno. Kunak man no, binilin na ka ni Sir Brandon nga idaulwam dagiti pasurot mo ngagbantay iti aglawlaw ti bilya. Manakibiyang kalaunay. No sa anak ang makatipil, tungpatumpaan ka. Saan ka ko mga agungot adagos? Nagdamag akmatlaang. Nagdamag ka. Nga babalawan nak mo, tapumanaw dito bilya. Mapanak iti kayat ko. Kayat mo,
Taibagak ni Senyorito Brandon, apagawidin na kayo ni lugar yaw. Saan ka di narikat ti biyag mi ijay lugar mi. Naimbag dito'y bilyata, libre ti kang kanak. Pagpapana kayo ka iti trabaho iti asyenda. Pumanaw ka ni iti sangok. Mga no sana ka makatapil ka. Saan lang arabis ti maghanap mo kanya? Sige, panawan ka nga ruda. Pastos ta Bruno. Panakal na nga may ni Senyorito Brandon. Kunakmat ka na kayo nga agi na itay bigat. Ano maaldawan kayaw? Kat oray ag subli tayon taon dito intun malem. Ipampanunutak nga rod, mabandog ka magbag na. Uray, tanapuskol na kitilid a mabalin a paglinungan. Mabalin tayo pa iti sumpok iti kaunasan, tatang. Uray ta saan matlaunay adayo iti katengaan ti kaledaan ngayan tayo. Ay nalpasay nga adda kayo ditaw. Adamot kiti pagimbagan na Taad ano ti matrabahwak. Ungayam, tatang. Nakita mi da Doña Margarita kan Senyorito Brandon iti simbaan. Kaya't na kami ko mga itulod, nagpambarak. Ay, naimbag man ta ammom ti inararamid maw. Susana. Ay, pabainan na kayo laeng ni Doña Margarita. Nakuspag launay dayjay abakal. Lain na. Tanapakadaak ti dadatang ni Bruno. Agmay may sansang imay dito'y rancho. Si Putak. Ang mga nulib atan na. Apa yung sartang mo tinagin sa'yo? Gabat. Apagiso ko mga ginanaakon. Aldaw gaya man. Nakadayo ka pa yung agin sa'yo. Danin makadanon ka, nagbasak-basak iti dahi tapas. Kunak no kukwa amin ni Doña Margarita daytoy. Di bumurong, akas ta ti pagtungpalan na. Nakadano na ka naging sayo ditoy. Tapno sana makigtot dagiti baka ken kabalyo a makangeg iti kanalbuong. Nasolo mo Oh, sagsaga na amsa ti panagrangit ta. Saan ka akabalan, Bruno? Ang masapol ang maipanagnak ko, ang maikariak at tao ni Senyorito Brandon. Naibisok matlang ti danog kan kuntar ko, tatang. Ay, Nagsakit ti gamgam ko. Nagtangkan ti bagyo. makasursuro ka adagos Esmeralda. Kasla makitkitak. Agbalin kanto ama ingal aman nakigubat. Ni tatang mat. Uray babae ka. Saan arumbang nga agbutan ka? No mapaayak iti panggap si kanto ti magituloy. Tatang. Di ibaga. Ay, saan nyo ko mga ibaga ti kasta, Nabilag da. Amok asaan tayo akabailan ida. Garay giti kabalyo. Kasan mo daytoy? Dagiti lakit di pasurot ni Senyorito Brandon dagijay anak kakabalyo. Isardeng da pelang ti agin sayo. Aglimang ta. Saan amabalin ang makita tata? Ti kabalyo, tatang. Malasin dalaki din na makita dakat agatap da nga data ditoy. Inggarot ko itay iti dayjay apasent. Saan da amadlaw? Gaputan na poskul ken natatayag dagijay ledayjay. Dagit adang tatang. Naimbag tayo manuhot ni nana nga agawi ti tayon. Ayun, nakarkaro ko mat nervyos nun. Ay, May saka mo't at tuntok, dimol. Nagpatulungan ka na kayo. Nayaw awan tayo matag. Nayaw awan da ka no. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patara. Pagkarupag kapasit pala ti kaunasan na iti apasit. Kan tinalawa akaligdaan iti na itapanda. Saan ko nasigurado? Ang mga no asidagkit din ti kapanaga ni Chay. Ay, talaga nayaw awan tayo, kakadwa. Birukan nyo ti dalan nga agturong iti bilya. Agunay kayon. No muna tas sumipingitan.
Salbag kayo! Tonta ka, Baram! Nakita mo apimanaw ni Bruno? Apay, adi mo dinamag no sa dino, ti papanan na. Ay, pinagsasawanak, senyora. Awan ka no ti bibiyang ko. Dan kanina ka pa kinumpa. Oh, Nakasangpatan, dagiti pasurod na. Ang may sa kadiapin manaw, nanabalang? Ay, wunsa, senyorita. kita, saan mo pa asigurado? Sakong kunam. Lang ka talaga. Nakaragrag sa kamilakit din kin Doña Celedonia, nagsarsarita. Saan kayo ngagpungtot, mama? Nagturod na pimanawag may maysa. Kasano no naranaan na nagiti tulisan, katiwalang dalatan ti bangkay na iti kaunasan. Saan to ang mapasamak, deta, mama? Kasano makasigurado ka iti daita? Wano saan? Ang mga nukin na magda si bibiyag, katiyapan da kada tayaw tap na maraot dati Villa. Ay na, dandani kayo gayam na isang makin ni Esmeralda. Kasano nakita da kayo da Bruno? Katadadakas kayo naramid da kada kayo. Madandanagan kalaunay, Susana. Awan gapuna nga aramiden na dayta. Awan basol mitap no dang randa kami. Kasano no nakita da kayo? Katdamagan da no apay nga adda kayo ijay. No bilang kasta ti mapasamak. Ipambarkaw, anakadanon kami ijay. Ibagak nga agin ensayo kami nga agkabalyo. Ti pagdanakak, nung maduktalan dati umaam iti kalandaan. Ay, sa anak amabutang amaamuan da dayta. Gapot ako kwak dayjay adaga. Kat nakasagana ak amakipin natay. No bilang kasta ti mapasama. Nagtured kan ngagmaymay sa anapan iti rancho. Kasanon no naranaam dagiti tulisan, Bruno? Nagsayatan, no kasta ko matinapasamak, senyorito. Na, Ibusak ida. agmaymay sa kalaeng, Bruno. Asintado ak apumaltog, senyorito. Nasiglatak ang makinangat. No matiliw mo tinang patay ka na papa. At dagunggo ng kanyak. Dakkel agunggo na. Masabol nga ro, damatiliw ko ti kriminal. Tapno maalak na iti agong guna. Ang masaludsod ka man, senyorito. Iti dahi kalidaan na nakayaw awanan me. Pasit ka di pala yung ti asyenda na dyan? Juan, kukwami da jay ket no adda mangagom. Jak bomdang amang patay kan kwana. Kunak numat maturog kan Esmeralda. Anya pa'y laang ti ar-aramidam di tiruar. Pampanunutok namin tinapasamak ka data itay, tatang. Kasano no nakita da tayo damang Bruno? Saan ka madanagan? Nalakalaang nga irasunan no apay anakadanon tayo iti dayjay a lugar. Kasko na ni Nanang. Kasano no maduktalan dati umaan tayo? Esmeralda, kukwak dayjay adaga. Kat no bigbigan ni Doña Margarita apaset ti asyenda. Nakasagana ak amakipin natay. Tatang, diyak kaya may sagmak tayo. Kasano kami tulangan ka ni Nanang? Saan arumbang amakarit na ka iti panagputeng? Narugyan kan anasursuruan amang saraknib iti bagim. Di ka unay masango. Iso asursuruan ti bagim. Wan tatang. Ngam na makita nak ni Nanang aging ensayo. Ang mga nod-ada madanagan. Siyak ti makaammo amang ilawlawag kan kuana. Saan arumbang apawilan nak amang ensayo kan ka? Tatang, adda paltog da. Ipamuspusak tapno maaddaan tayo iti paltog. Tatang, ay nakabutbutang na itang aramidan niyo. Makaamuditan. Masapul arugyantan ti agsagana ang makirangat amang irupir iti kalintagan tayo. Saan ang mabalin nga irururumanda tayo, Esmeralda? Dahita tilaglagi pam. Sige, maturog kan. Katne, adalaman ti rabiin. Nauli magkanti aglawlaw.
Maranyagan ti kabus abulan diti pagturturugak. Imbilin itay ni Sindong, amasapol nga agridam kami. Agbutang launay ni Senyorito Brandon. Taamangan no, rumaot dagiti tulisan iti rancho. Ngam, apay adito'y payla ang rancho ti Rautanda. Iti kuma mismo abilya. Ang naturad dalauna yan no aramidan da dayta. Kaya't ko ti makapan iti kabalbalayan. No kumaibaundag a makipagbantay kadagiti agtabtabas iti unas. Mabalin nga daguntaway kung agpasyar iti kabalbalayan. Angam gaputa tao na dagiti nadangkok nga asyendero. Mabalin a kabutunda. Apaglamag pa'y lang ang nakapanang ni tatang nanang. Lunis nga bin ita anak ko. Masapula sa pahan dati ang trabaho. Anya gayam tinagsaritaan yung kinitatagbaw. Nga po iti pa nagtrabaho na iti asyenda. Saan nakanoon ay masango ti manginsayo kanyak. Iso nga aginsayo ako na bukbukod ko. Anak, Amok, saan kayo mamanamong iti dahito nanang? Gusto mo't ni tatang? Aging ka asaan tayo ang may ruper ti kalintagan tayo. Awan lat namnama ang makapagtuloyak nga gadal. Kasanon ti masakbayak? hanggang nabilag da. Saan tayo akabailan ida? Dahita ang angagpaiso. Ngam no pagturayan tayo tibutang tayo. Awan mapasama ka na sayaat. Nung mabalin na ko maapumanaw tayo dito asyenda. Saan na tayo matapalubusan ni Doña Margarita? Kan saan nga umanugot ni tatang? Kan may sa dino ko matipapanan tayo? Padasan tayo ko mati makigasang-gasak iji Ilocos. Manipod nagasawa kamin kinitatag mo. Awanan ti damag ko kadagiti dadakkel kan kakabsat ko. Nayawan kami kit din di Kalman. Loko na dyan, dimol. Bruno! Apa nga na si Kanak? Ano ti baga magat barang? Ipay-ayapan na ka ni Senyorito Brandon. Mamigat tayo. Kung ada ka no papananyaw. Ado pa dito kapik. Nandanisan ko pa anak sayan. Ala, ko kayo nga ron. Kakalpas ko la anak kape. Sa mamigat tayo matag. Sayang ibulang ko rin oy. Di sikang ron ti mangibulang. Ang no makita na ka ni Doña Margarita. Ang mga nagdusaan na kamanan. Ay, inumag na ron. Sayang. Oh. Bruno. Apay akas to tiraman na. Sa bali na kape. Naimas. Nag-arak samat da ito'y kapem. Linaukam ti arak da ito'y kapem. Ay, impalabog nakmadan. Ibusam kit din. Sana mabartat ti mangibus iti data. Sa dino ti papanan nyo ken Bruno, Brandon. Sumurutak kadagiti pasurot tayo amang sapol. Hindi paglemlembengan dagiti tulisan, mama. Nakita no kasano ti kinasaya at ni Doña Siledonia. Idi nagsasang tayo anangan iti Villa. Iso apukawam ti panagatap mo kan kuana. Ket ni Don Servando? Ada gundaway nga awi sa kida kan Doña Siledonia. Katagsasango tayo mat dito'y Villa. Pagsasaritaan tayo ti panakaipaay ti hustisya iti ipapatay day di papam. O sige, nuray dati panggadeng yun. As nasaan ka mabati? Ada tayo pa'y nga asindero ti agpipin na tayo.
Kaputadakkel ako ba't ti mapasamak no bilang kasta. Agwaras kayo. Aglimbang kayo anasayat. Masapul nga awan makadlaw kada tayo. Senyorito, sana mamati ni mamang nyo. Nga da pa kay naiga ni Donya Silidonya karag titulisan. Ang maatap api matay ka ni papang mo. Kasanon, no, maduktalan na dahil yung aramidin tayo. Tonto! Saan ka kading agpampanunot, bro? Isu analimod dahil yung aramidan tayo. Masapol asan tayo amaduktalan. Inusan na tayo maduktalan ni mama. Masapol nga rin agan anad tayo Naskan launay. Gaputan umaduktalan ni mama. Delikado tayo. Katamangan nusan tayo na matuntunan tipim matay iti day di papa. Ngam sana mabalin ang mapasamak day ta. Igalit ko ti kabayok. Amangan kit dinojak mapuutan kat makaadayo. Dito'y laang ti amok anapintas sa pagpraktisan. Mayroon na lang ata nayaw-awan idi damanong brando idi kalman. Impampar ko kininana kasarong karak kagiti mulami dito'y uma. Jak kayat ama-amuan na nga umayak agin sayo. Ano saan unay nagdandanag. Dito yan. Nagbiyak din sayo. Yo! Ada karay kiti kapalyo ichay. Nagsubli na tadaman ng Bruno. Danapig ti kabalyo ti mangagkon. Kasla turong dito ay. Ay, anya nga tati ramidak. Ibay ka binalunan iti pamudpud mo. Tapno saan ka unay amabisidan, aging ka iti pangal daw. Ay, natuok at trabaho ti agtabas iti unas. Awan mabalain, tada ito'y mutlaang ti amok apamataudan iti kwarta. Uray na babalaang ti soldaw, anusak. Ay, amaga numangag na kadag iti pasurot ito niya Margarita kat agipulong ta. Ay, naihimas da ito'y Ay, huwag gayam. Diyak nakita ni Bruno kadag iti agbambantay dito'y kaunasan. Amang ano anda sa balian ang ibaunan ni Senyorito Brandown. Uray ni Senyorito Brandown, saan ko pa'y nakita? Di pa kadanaga ni Senyorito Brandown. Amagan no sinubok na ka lang. Awan nga mintiar aramidam itibilin na kan ka. Ibagat ti pudnukin ko na. Polos nga awan nadlaw tayo kadag iti tulisan. Amangan lumabutang damot lang. Ay, nabanog ako na. Madari puspres ako na tilingat. Iso nga, agin anak pa lang. Madamdaman na ituloy ko tilin sa'yo. At naman ang karay kiti kapalyo. Saan mo, ani ang ano din nagkaray ki? Ano? Sisi mo nak nga tati nagsakay tinadlaw ko itay adanapag ti kapalyo. At nakarasa kasi ti Tiyapas. Darong orit ikaw nasan. Ni Manong Gabriel. Esmeralda. Kang tiyang nagbuta. Saan nakakabusor? Ikay kakadipay? Well, nabayagan na buy-buyak ti panaginsayo. Ay, ano kasta? Sikat nakasakay iti kabalyo nang ko nagkaraige. Malagip ko gayam nila kay Emiliano. Nabayagan na jak nakasarita. Kaslawan sa matar aramidan da jalakay. Kahit nan sakit yung agpong totak. Senyorito, at kayo gaya mag. Saan yun samat akadwa ni Bruno ang nagsubli dito'y bilya? Sa bali ti kadwa kasimbang bat na nabarang. Ni gaya mama. Manipod simrek iti kwarto na. Saan pa'y arimwar? Rumwarak mo lang. Ang mga nakatulog ni mama.
Ibagam to kin kuan na adim ting akon. Ngamri warak. Mapana ka Gerancho. Sige, senyorito. Ibagaktukin ko na. Masapol nga gulbudak kini mama. San ama balin ama amuan na tagiti aramidan. Nasiglat ka nga Glissy, Esmeralda. Iranrantam sama ti sana mangidanon ni ti danog mo kanyak Manong Gabriel. Agamak ka lamang disto kanyak. Kasano nga rod ngaya makasursuro ak. Esmeralda, sikat ti dumarop kanyak. Kaya't ko ang makita ti kinasiglat mo. Kasta, agsagono ko nga rod. Nadagsan gayam ti danog mo. Amom, kaya't ka nga ibilang nga kapusor. Isungomay manan! Oops. Nagsiglatan na Glissy. Darot ba na Ay, talaga nasiglat ka, Esmeralda. Kan, nadagsan ti danog kan kugtar mo. Esmeralda, kahit mo ka dito makasursuro nga pumaltog. Isuro na ngakpaltog? Apay? Saan ang makanay ti danog kan kugtar nga isarang mo kadagiti agpanggap iti dakas ken ka. Masapol nga amom ti agusar iti paltog. Ngamawan paltog ko. Pangala ko may paltog. Saan kumapay lang aday ti panunutam, Esmeralda? No kayat mo ti makasuro. Suruan ka. Manong Gabriel. Apay akayat na kang isuro nga pumaltog. Nangag ko kadagiti kakatwag. Apasurit ni senyorito. Ti panakairon mo nyo at trabahador iti asyenda. Saan na kumaakabutang? Sa bali ak kadagiti kakatwag. Sa bagay, nadlaw ko na singpot ka, Manong Gabriel. Apay ak kahit nakasursuruan ni tatang mo ang makirangat. Kat babae ka. Atid dong nga istorya na ita. No saan ka pa nakasagana ita? Into nagkita tamanan. Kwa, indiyak ka mo no, kaano man na kita ta, Manong Gabriel. Sige, umanagutak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan na ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itaman laengan nga umay ni Senyorito Brandon. Dito'y kaunasan. Baka Emiliano, isang ting mo pa lang tagtrabaho. Anda ka rin ibaga ni Senyorito Brandon ken ka. Kasla amukaw no anya ti ibaga na kanyak. Lakay Emiliano, sana kon ngagpalbalikaw. Inikan ka iti kabalyom, tapno daras laeng nga makaumay kayo iti bilya. Ay, ladingitak, Senyorito Brandon. Ay, awan pa'y naduktalak, may papankadagiti tulisan. Gapo, tasan ka ngagtigtignay si Kalakay. At dalangin tiyang lawlaw ng ititulisan. Agulimag ka, Bruno. Siyak lang ti makisarita kinila kay Emiliano. Mamati kayo kumakanyak, Senyorito. Natal na dito'y asyenda. Awan maparparluay ariribaw. Sige, baliwan tanto ti agsarita. Umay kan, Bruno. Agsublitan, ijibilyan. Nakasangpot itayan da Senyorito Brandon ken Bruno, senyora. Ngumremuar damat laang. Napanda kano iti asyenda. Aniya? Napanday ya asyenda? Nagkapanda ka no? Ije nga ta rancho Payakas na saan ka sigurado iti bagbaga ang barang. Kwa. Dahil man nga tan ti pakatumpaan kan pakapungutak. Apaya saan ka baka sa oha? Awan sir-sirpi makatulong. Adadimtang anak kakabalyo, senyora. Abangan no isudan dagitan. Anawan akon. May samot na ganyan nakabagit ilitag. Apay ngawan man lat maaramidan da. Pasanulangan ti kinalaing day jaya kriminal.
Ingkadang ko adito ti paginsaywan ta Esmeralda. Tapno awan ti makangag iti kanal buong. Adayon daytoy apasat ti asyenda. Manong Gabriel, Amom ka di agabat ti awag da kanyak. Awan kano ti dumak iti pungdol ana igabat. Kasto na pintas mo't adenggan. Iso amanipod ita. Awagan na kun iti manong gabat. anya? Manong gabat? Daytoy ti paltok. Ah. Petam ana imbag ti putan ti paltok. Ken sirigom ti kayat mo apaltugan. Tapaltong mo? Relax ka lang. Saan ka nga agtigargar? Petak payla ti dakulap mo anak kaigom iti paltog. Kasta. Iturong mo ana imbag ti bunga nga ti paltog. Kaslan, ang tawad nga nervyosa ka di pa nang putput na itiimak. Ita Esmeralda. Kalbito mon. Panagkunak senyorito. Agul ulbot na di ala kay Emiliano. Sana nga tigtignay. Andan to napimpinta sa gundaway. Apanagrin ni Sot mi Bruno. Ang mga nalimod pa'y kidi makikad. Kaduwa ka rin tulisan Saan nga kibaltang na yala kay? Jak bumdeng amang patay kang kuana. Agi karo ti si bubukal a pamilyana. Uray ni Esmeralda, senyorito. Gudasan nyo. Ay, sayang, ti kinapintas na. Ipabarato yung langan kanya. Pagpapasak, sakbay apatayot. Anya ti kuno? Ar pa apam gayam ni Esmeralda? Saan mo pakibiyangan? Kukwaklaan. Senyorita! Oy, si Kapag! Anyat masapol mo? O pangay masidig ka? Umay kukumay itad dito ipinaalayo adanaw. Manglilipat kan sakit din, Bruno. Idi sumlatan iti abay ti arak na nabarang. Ayaban kay tulangan, no dapay masapol mi. Mabilang. Amang ano kayat mo ti makisango ka na kami nga aginom? Bakit barang? Ang yaman at laan ang... Sige, nakon ituloy ti panaglutaw. Aldaw gaya man. Dandanin pang aldaw, Bruno. Dahita ko bakit barang ti pangipapasag ti pangkot ko. Nakita na lakit di ti panangtong piskanyak ni Senyorito Brandon. Ita, tanay suro kun ken kano kasano ti pumaltog. Sikat imang padas, Esmeralda. Laglagi pong tibilin ko. Pagtalnaam lang ti pulsong. Agkalma ka. Manong gabat? Sige. Petam anay imbag ti putan ti paltog. Kan nakapaturong ti bunga nga ti paltog iti dayjay indisok iti dakkel abato. Ken masapol ang nakatutok ti tambudom iti gatilyo. Kasla jakmat ka ba ilan? Anya? Apay ang maupay ka adagos. Panunutom akabaalam. Pagtalay na udom ti simbang tirik na ken panunot mo. Sige. Ulitin pa'y. Mabit lang. Ikasak ti paltog. Ulitin manan. Pagkalma ang ti pulsom. Pagsasarunom nga iputok ti paltog. Mabit lang. Dahil nakitaan no adda napunta am kadagiti imparabaw ko iti dakkel abato. Sige. Diyos ko. Rumbang ka di na ito yung aramidak. Esmeralda. Awan pulos tinatamaam. Ha? Anong ulitin manan? Ay. Nagrigat kat gaya man di agin sayo. Sige kabalyo, patakam. Masapol ang makadanon tayo ti pasir ti asyenda apag tabtabasan na iti trabahador.
Agaluwad na dyan kay Emiliano. Pag ikaruwag, iti panang tungkis ni Senyorito Brandon kanyak. Dagi dyan nga agamat gapo na. Pagdala na pinta sa gundaway ko. Unaak ni Senyorito Brandon, amang gundaway ko ni Esmeralda. Ha! Hey! Hortakam! Kunak no rimwar ka pailan, Brandon. Asino nga ro dyan nakakabalyo apin manaw. Diyan ka mo, mama. Nanabarang! Darasam, tiyak gungunay bakit barang. Apay ka day, senyorita. Sino, JP Manaw? Ni Bruno, senyorita. Apay, sa dino ti papananda. Hiday tati saan ko nga amo, senyora. Nakaada yun itay nakita. Sino ti kadwa na apin Manaw? Ag may sanan sa matlaang. Bayan yun, mama. Kasaritak tulangan, inton makasangpat. Nagsubli ka matgayam, Bruno. Anya ka niti may paikukan ka. Anya taropa. Bruno. Anya ti basol ka. Ape adinanog na. Kanya, kumarit ka, ha? Pumalas ka na kayan mo. Ay, balagan kayo, ha? Pada sa inyo batakan na ito lakay, may ramraman kayo. Sika lakay, tandaan naman, ha? Dumapanak nakakamakikad-kadwa ka karagitit tulisan. Patayin ka. Mawatam, ha? Mas kami kuday ka guntaway. Addan mapunta ka dagiti imparabaw ni Manong Gabat itirabaw ti dakkel abato apalatugak. Agyan na kita si Dugti Bato. Tapno makita ka dagos nga da mapuntaan. Ulitak manan Esmeralda. Masapul anatal na ti pulsong. Sirikon ti bunga nga ti paltog. No nakapaturong iti kayat mo apaltugan. Sige. Esmeralda, napunta ang ti Maysa. Agya manak. Kamaudyanan na. At damat na napunta akon. Manong Gabat. Napaspasara ka salamat. Sige, ulito man ang Esmeralda. Maminsan pa. Kalpasan na. Mabalintan ti agawid. Wen. Kasbilin ni Manong Gabat. Irutak aput-putan ti putan ti paltok. Kat sirigak mati turungan ti bunganga. Kastoy. Sa dino tinapanam, Bruno. Apayasan ka nagpakada kanya. Nagsubliak ti pagtabtabasan na iti trabahador iti asyenda, senyorito. Napagtungtot nak nila ka Emiliano. Tinaro ko, saan ko nga ininggaan, naging kahit sana nakusbo. Narangranggas ka pa yan kadagiti trabahador nga mitisyak, Bruno. Kung mabit man lang. Nasakit ka di tinakam mo, iti panang tapis cooking ka. Gapukin nila kay Emiliano, kit isot na gibalsam. Saan, senyorito? Talagaan na ingar na dyan kay. Bruno, amok, ti kinaulbud mo. Inton maminsan. Nuada kayat mo apapanan. Agpakada ka kanyak dalawag. Ladingita, senyorito. Santo na maulit. Nasaya at disnuglaan timpaay mo itinadya kay. Tapno da pagnakman na. Uray, asino kadagiti trabahador iti asyenda. Masapol nga da pagbut nga da amang kalaban kanya, Bruno. Awan na kaiturid na nangarayat kanila ka Emiliano, senyorito. Mabuteng da amay namraman. Nasakit ti pagpagit.
Nabtak ti bibig ko. Naranggas ni Bruno sa anak nga ininggaan. Aging iti sa anak kusbaw. Awan basol ko kinkwana. Aglablabasdan. Addan tumot laal daw da kanya. No maikanak iti gundaway. Dayjay abrunaw ti umuna ang bangsag. Saan nga iti agnanayon kat irurumandaklatan. Kasladyak makatrabaho. Gampilitan. Amangan no agipulong dagiti mangbambantay kada kami. Kat dosaan dak. Apayan naliday ka, Esmeralda. Naminsan lang nga naulit nga da napuntaak na pinaltugan. Nagrigat kayang ti makasurong at paltog. Napintasan dahi apang rugyam. Nalalaing kan tumanan inton maminsan. Sapay la ko ma, manong gabat. Ah, Esmeralda. Alaam dahi to'y apaltog. Ha? Anya? Itad ko king kada ito'y. Tapno adara matom ngagsursuro. Kan laglagi pam dagiti na ibagakkan ka. Santa nga mo. Numaulit tupay dahi to'y apanaginsayo ta. Agyamanak, anong kasanukan? Anya may tiaramatam? Ado ti paltog ijay rancho. Kan awan mo't unay pangusarak. Umay kan. Itulnog kan. Ay. Ang mga nor-orayan nakandag iti dadakkel mo. Itulnog na, aging gay ti kabalbalayan? Well, kahit ko maamuan ti dalan nga agturong iti kabalbalayan. Tapno amukton ti umayat. Anya tinapasabag kan ka. Apa ada kalitlitan batan ti rupa kan takyag mo. Kan ada nagbalay adara iti pingping mo. Ala, nabdak pa iti bibig mo. Awan anyaman na daytoy Susana. Dayta, di bagbagagkan ka Emiliano. Dandani na kalangarudan pinatay. Asino tinagdangran kan ka? Ni Bruno. Apay, anya ti basal mo. Awan. Kasta dagiti nararanggas at tao. Agdan tumot laal daw da. Ay na po pang aasim mat Saan ka nga kipangpangta? Nakarkaro ang madandanagan ak. Ni Esmeralda Gayam. Nagpakada kanya kita ay amapan na kanu kita ang dagiti mula tayo. Nagmalmalamatan. Amangan no damat ang dakas ang napasabak na. Amangan no impapas na tinaginsayaw. Nasayaan. Tapno doa kaminto amang bales kadagiti naranggas. Anya ka din day nga ibagbagam. Saan mo kumabat kay rabraban ti anak ta? Papai, di Esmeralda. Susana, sinursurwak amang salaknib iti bakina. Iti kasta, adda panglaban na kadagiti manang iruruman. Inkarit kininana nga pagbiitaklaan. Ngam, naimasak mo't ng tinaginsayo. Maragsakan na klaunay iti daytaan ng ngagkaw. Itultuloy mo ti aginsayaw. Amangan no nabisinan ka. Saan mo tata? Himakpatak iti nalabasak na unas. Nagus-usak latan iti unas. Napudpud ibisin ko. Ay, kasta ti kayat kaw, anak kaw. Amom ti agbyag, uray iti karigatan. Tata, ano taro payo? Anda pa'y sugat nita takyagyo. Kinabilnak ni Bruno, aging ka anak kusbuak. Nalabos dan tatang. Saan ang mabalin nga irurumanda kayo latan? Wen, day tati kayat kaw amanghidkan ka, Esmeralda.
Narasi ti kinataom kas babae. Ngam, saan arumbang apayagos ka iti kinalupoy mo? Nasakit tinagam ko iti panangkabil damanin kada kayo, tatang. Nasakit tinagam ko iti dadya Bruno. Awan mo't basol yo ah. Saan nakabimalas? Kaputa amok. Awan gaway ko. Nang runa no pagpitinulungan dak. Ngam addan to aldaw na kanyang. Tatang, Ituloy mo ti aging sayo, Esmeralda. No bilang adda agpangkeb iti dakes ken ka. Masalak nibang tibagim. Nang runa iti dayaw mo. Ket intundong tang ti panawan. Agtinulong ta amang dupir iti kinabilag ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nangagkutimbagam kin ni Esmeralda. Saan mo kumabot ng irabraman ti anak ta? Ta babae. Namin anon nga imbagakken ka, Susana. Uray babae ti kinatao na. Saan aday tatitubang amang laban kadagiti mangirurumen kada tayo. Hadyak kayat ama isagmak ti anak ta. Maklon mo ka di ta, Emiliano. Saan ka makatagari tapon no timbagak? Kan awan ti gaway tayo kadakwada. No day talatan ti pampanunutam. Agtalinaag tayaw nga adipan. Kat agnanayon na irurumen dalatan. Pumanaw tayo laangan dito asya. Saan? Saan? Susana. Yak pumanaw dito'y asyenda. Dito yak anaipas ngay. Ket dito yak matla amatay. iduhin ko na yung bagdad apaltog. Ag nervyos lagit tininanang na makita na ito eh. Aging kahita. Pampanonotot pa ilang ti injaya ni Manong Gabriel. Ay, ni Manong Gabat Gayam. Suruan na kanong agpaltog. Kat tao ni Dunya Margarita ni Manong Gabriel. Apa ya isuro na agpaltog? Malagip ko ti kinuna ni tatang. Nga uray asino kano apasurot ni Senyorito Franton. Kat sana romba nga pagtalkan. San lang nga day tatimbakana. Kan pakaririt po kaklaunay. Nalapusan ti panangiruruman takin ni tatang. Iso nga ipaiso ko ti agin sayo nga agpaltog. Kagap-gapo yung sa itiruar na nabarang. Apayasan kayo pa yan naturog. Pinukawanak ni Bruno itay senyorito. Pinaalanak ti danom apaglaok da iti inumanda nga alkohol. Anyang alkohol? Da iti alkohol nga alaan da iti asyenda. Tinukan da iti danom kat pagbalinin da nga arak. Ag-inom damanan? Amangan numaliwayan dati agbantay. Subliamida na nabarang. Ay, Ibaga mabilin ko, ti panagsardengdan nga ginom. Kanibagam kin ni Bruno, nga dapapanan mi anasapa inton ka. Na kayo gayam, Senyorito Brandown. Napakarwan sagid din ni Bruno tinangdangran manan keng ka, ama Emiliano. Inungtan kan dinanog ko pa'y tiloko. Awan karbengan na amang dangran kada kayo at trabahador iti asyenda. Anya ka di ti maipaay ko kada kayaw.
Saan tayo natutor ti nagsarita di kalman? Isong mayak lang dito'y balayo. Kas iti naibagak kada kayaw idi kalman, senyorita. Naulimek ti asyenda. Awan madmadlaw mi nga umar arubayan. At dagiti may di mayo ang nakipagtabas. Sandang nga taamang limlimulaan. Kinapudno na, senyorita. Mabutbuteng dalaunay. Nagsapa kayo apin manaw ni Bruno, Brandon. Papanan nyo manan? Napan ko lang kinasarita nila ka Emiliano may panggapit tinagtulagan mi idi, mama. Anya ko matinam na maami ti dayala kay. Kanarumba nga pagtalkam. Sana siya ti karkaritin daya alakay. Jak bumdang amang godas ken kuana, mama. Katimpulong nakadikan ka. Ti panangkabil ni Bruno ken kuana. Siya tinangipalagip ken kuana. Ngamanya ko mati marami dan na. Uray asino ti patayon mi. Awan makaitured alumaban winumang balas kada kami. Kat papanan nyo man nga rudan. Mapang kami pa iji rancho. Inakitaan naman no ti mabalin na may lako. Adda sumang patakasukad na. Kalpasan na. Mapan kami iji asyenda. Makabulan ngagtabas da iti unas. Ngam nalawa pa ilang titatabasan. Dahil tati kang runa narantak, mama. Bugtagak kida tapno partakan datiag trabaho. Nakasaganan ti daduma ang nagtabasan ang mamulaan manen iti unas. Tapno makapagtrabaho dagiti babae ngagsibog. Kadagiti maibalo nga unas. Mas daawak lakit din no apay nakabaybayag ka nga agasa. Saan matgayam apalang ti as-asaam? Sumilsilap ti tadam daytoy at alunasan. Ket ni Bruno ti umuna ang nakairantaan na. Ha? Anya ka din day tapang panunutam. Sang kabasit laeng abigdot na, Susana. Pungsayak ti ulo na. Ay, pang-aasim, Emiliano. An ka kumaapa iturayan iti pungtot mo. Ulitak manan. Awan, tigaway mo kadakwada. Nojak kabaulan iti sangon-sangaw, Susana. Libatag asibaten ti ulo na. Saan ka kumangagpalin ang kriminal? Umanaw tayo laagad dito'y asyenda. Sa anak a pumanaw dito'y asyenda. Adda pagpatinggaan ti kinadakas da. Inakon iti kaunasan. Itugot mo ka din ay tatalunasan. Emiliano! Ay, saan na kun ngayon taltalagpay? Ay, anya ka din dahil ang mapampanunot ni Emiliano. Uray sa nga kasutabaka ti ilako yung senyorito. Ano pala yung timabati? San ba'y kiti amadlaw nga damaksay? Nasuro ka sa nga ribo ti dagup amin dagiti baka iti rancho, Bruno. Saan pa yung karaman nagiti orbon? Sa bali lang nagiti kabalyo. Senyorito? Oh, kumusta ti panagbantay yo dito yung rancho? Awang kadimot lang ti madmadlaw yo nga umararubayan? Awan mat amo. Insingasing paikit din ni Sindong. Amang patakderak iti abong-abong ko. Iti yung tutirancho tapno ijayak ng agbantay. Napintas da ita na panunot mo, gabat. Ang damot lagayam serbit yung utak mo. Uray na gabat ka lang. Nadalakit di mabalin ngay kapat. Sige, aramidam. Kung saan na masapol nga agpatulong ka. No abong-abong lang. Bango na mo ngagmay-masa. Kalpasan anak kapanaw da Brandon ken Bruno. Nagwawaras dagiti kakatwa. Saan dalakit ti anasiputan ti isisarrek ko iti ayan dagiti armas ken bala. Mangpili ak iti napigpig sang armas. Asokat ti inted ko ken ni Esmeralda. Ken
kaadwak ti mangala iti bala. Inton maikanak iti gundaway. Umarubayanak iti kabalbalayan. Barang agkita kami kin Esmeralda. Mangmangag ko. Akas taunay kano ti panangiruruman dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kadagiti trabahador iti asyenda. Kaasi naman. Awan tigaway da. Ang kasano ang makatulong ang kadakwada. Ket tao dakmat. Italaan nga masangok ti umawag kada kayo, Don Servando. Nagtulagan mi kani Doña Celedonia ti panagsasarita tayo diti Villa. No, kasano ang matulungan da kami kini Brandon. Amang birok iti pimatay iti daydi sa Villano. Nagyaman aklauna ino kasta. Oh, sige. Agtulag kami anay bag iti anak ko. Agyaman akmanan. Bye. Dahito yan ti pinatimplayo a kapeyo, senyora. Tari madam. Dandani ako na dilnakan. Ay! Gunggunam. Sakit di disgrasya ang barang. Bagka. Nen paglakit din. Panasarakak matlang tidaan apalang ni tatang. Nakadampay matlang nga pagtabas na ito. Iti da ito'y asuot ko. Ang nakakalugungak iti payabyaw. Kun inapungutak ti rupak. Tapno sa anak amagatilan iti bulong ti unas. Sandak abas na malasin dagiti makakita kanya. Senyorito Brandon. Nito nung puno mo tsikatuan natin tang. Danggan nyo anay bag, di ba ka? Partakan nyo tiyak trabaho! Nawatan nyo! Nagdugol ni Manong Bruno. Kasano na napaltugan niya? Dalang makita ka na kayo ng patay-patay. Patayin na kayo! Tulog ko nakabutbutan ta. Ipagpartak ko tiyak takas. Katsakpay lang ko matasaan ta kamatlaw. Ang mga numay lasin nak ni Senyorito Brandon. Itay pa'y lang asap-sapulan ka, Esmeralda. Sa dilo ka di tinagapuham, anak. Napan ka kadimanan ijang umuin tayo kada tatang mo. Saan nanan? Ang mga numadanagan kayo manan no sa andak ang mapasungbat. Napanak nakikaruba. Ape, saan ka nagpakada? Tapno saan ka madandanagan? Pasensya ka na ko man nanang. Uray tawan mo't da ka sa napasamak kanyak. Kasla nabambanog ka. Kasta unay alingat mo. Napanugak lang nga nagnang na. Nakadaanon kami ngamin kinilay iti pungto ti kabalbalayan. Asidad gaya man iti ti asukarera nanang. Kunam asaan ka anak ka adayaw, Esmeralda. Asidiglaan day jay para kanyak. Sige nanang, nakagdigusan. Naipaglakit din. Saan ang napakadaan ni nanang ti sasangpot ko? Jack ibagbagakin ko na. Anak-anak nakipagtabtabas iti unas. Anay ko. Napanaas pa ilaang titakyag ko. Anang isuyatan ni Doña Margarita iti nakapudpudot a kape. Naimbag. Adda nakitak abulong ti tabungaw. Ket iso ti impadas ko nga intapat. Ay na, uray lang agtabtaban. Ay, ano tatakyan mo na parang? Sura lang tabtaban. Naitib kulak garon ket naisuyat ko tinapudot a kape iti takyag kaw. Kinamuno raytan. Ay, So ka na yun kay amountan ka ni Doña Margarita. Tatunta kamot ngamin.
kas nagparparangawan serbi na dya gabat, senyorito. Dahil singasing ko, anda ka na kayo, no mayat kayo. Anya day ta, Bruno. Anya nga tanong iso ti may sangagwanawan, iti asinagkasyenda ni Donya Silidonya. Mabalin nga agpaisa. Awan met ti aduunay nga aramiden na yerancho. Kaduag pa lang. Inton bumimbayag, isunton, ti mangidaulo ka na iti agwanawan ni Jay. Napintas day ta na panunot mo. Mapankunto nga rod kasarita. Uray siyak tulaptan, senyorito. No maranaan na dagiti pasurot ni Donya Silidonya, wano dagiti atapon tayo at tulisan. Malas na, no iso ti tudasan da. Talaga anaranggas ni Bruno. Kasano no da napaltugan ka na kayo. Naranggas ni Bruno, Susana. Awan mo't bilin ni Senyorito Brandon nga agpaputok. Naimbag ata saan na ka dinangran. Saan na nga inasitkan? Gamtidyak kayat nga imbilin ni Senyorito Brandon nga iso nga tati nagpaputukan ni Bruno. Partakan mi kanuti ang trabaho. Kasla ayop ti panangbugtak na kada kami. Nala, nagad-anos kayo. Naimbag kumano saan anababati suldume. Naimbag pa'y kadagiti dayo ang nakipagtabas. Damag kao, nangato kano ti sweldo da. Idinto takas laayop at ti panagtrab-trabaho me. Ay, narigat at talaga ti kasasaad tayo Emiliano. So ano mapagbalin ko la kumantay umaeg. Oray agit katakaw nga agtrabaho iti asyenda. No aramidam dayta, papanawan da tayo lakit day. Kukwa dati nagdiswan dagiti babalay tayo. Saan apod no dayta, Susana? Inagumda kada tayo. Pinagbalinda tayo nga adipan iti bukod tayo, adaga. Nay, awan matay-tay ng idulinak iti talunasan kao. Amangan luin lemeng ni Susana. Am kenda nga aramatek ang makirangay. Saan unay analawat yung balay may? Naglaing lakit bin anang isalsal. Kat nagatidog dayjay at talunasan. Wanaw, amangan luin sok-sok na kadagiti pagan-anay ni Esmeralda. Kita at man. Ne, anya daytoy natangken abanang anakarawak. Paltog. Apay nga adda paltog ni Esmeralda. Nangalaan na iti daytaw eh. Tatang, apay na dito parto. Ay, jak masapulan ti talunasan kaw, Esmeralda. Atapek ngayon limang ninanang mo. Kat amangan kunak, no pinaidulin na ken ka. Kat nakitak da iti apaltog iti pandagdag iti pagan-anay mo. Tatang, Nangalaam iti daytoy apaltog. kwa, Di mo ibagaan na pidot mo. Sa anak laki di amamatay, no day tati ibagam. kwa, pakawanin da kumatatang. Diyak kaya't ama-ama nyo kininanang na ito nga saan ako na makapagulbod kata kayo. Inted ni Manong Gabriel kanyak dita apaltog. Gabriel. Apay, sa dino tinagkitaan nyo iti dayjay atao ni Senyorito Brandon. Ijay pa kung umaan nyo, tatang. Naglimang gamit ti kaunasan, kabayatan ti panagin ensayog. Pwede nagparang kanyak. Injaya na, asusurwan na kagpaltog. Apay nga inaramid na dayta. Anya ti panggapnakin ka, kaya't naka nga isang mak. Tatang, da kayo mo't lang tinangibaga kanyak. Amasapol nga amok asalak ni ban ti bagik. Kat saan nga umdas ti danog ken kugtar apang laban ka dagiti kabusor. Ngam tao ni Senyorito Brandon dayjay. Naranggas amin a tao na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga ano may panggapeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Nakasarita ko da Don Servando kan Doña Celedonia. Mangal daw da dito Villa, inton maminsan ngal daw. Dapat sa saritaan tayo ti itutulong da. Tapno makamag tinang patay, iti day di papam. Nagkariday din ba ma? Ngam awan na aramidan da. Kat, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta Brandon. O sige mama, nuray tati kayat yun. Tangay nalpas kayo matan ang nagtutulag. Siyak pa'y lang ti masursuro ti Hacienda Margarita, Brandon. Ada ka di ba sa baling ibagayo mama? Maturog ako na. Ukawam, ti panagduaduam kadag ti pada tayo nga asyendero. Tawan sa bali ang mangisakit kada tayo. No saan, adagi jay. Sa dino pa'y lang pinaggapuam kat kalta agad ti rabi eh. Ay, napanak iti kwarto ti anak ta. Sinapol ko ti talunasan ko. Inatap ko a pinaidulin mo kan kuana. Sa dino tinangilam mangam Susana. Diyak kahit ama isagmak ka, iso nga idulin ko. Sa dino tinangilam mangam ko na. Ingkalik iti sirok ti kusina. Ay pangaasim Emiliano. San mo ko mangar-aramatan tayo chay iti kinadurso? Noong kapilitan. Aglablabos dala una yun. Nang runa ken Bruno. No sa anak ang makatapal, pungsayak ti ulo na. Emiliano! Ay pangaasim. Panunutan na kami kumabat iti anak ta. Sige. Maturog tan, Susana. Ay... Maaramat kung tuday jay apaltaw. Ha? Gabat! Umasitig ka! Nasapa ka nga may dito'y rancho, Bruno. Ang nabilin ni Senyorito Brandon. Kung may kasukunan, takasarita na ka. Ipanaw na kakano dito yung rancho. Anya? Madanagan ka, mapapanaw dito yung Hacienda Margarita? At na pati misyon, apang ibaunan na kin ka amasapol may patungpal mo. Mission? Amok, amaburburtiyan ka. No agkipaltan. Mabali na dahito iti pakatayam si Kagabat. Kasla may pasungal ngalak ngagpaiso iti paggad, Bruno. Ang amnuday tati ka ikaryak. Awakan. Andamang kam-kamakam kanyak. Asino nga ta? Tiyak malasin ta nakaabungog. Tatang! Matatang! Tatang! Esmeralda, si Kagayam, ay mapagbidutan Kagayam alalaki nukas ta ti kawas mo. Kastoy iti tsurak iti mayak iti kaunasan, tatang. Anya, adda ka iti kaunasan iti kalmaan. Un, tatang. Saan da ka nakita? Tadayo akit ayan yung agtabtabas. Nukas ta, nangagmaw, dagiti imbaga ni Senyorito Bruno. Kanti pa nagpaputok ni Bruno. Juan, talaga nakabutbutong dagayam, tatang. Saan aday tati kayat ko ngay baga kada kayo? Anya day ta anak ka. Pangasiyo, saan yung ibagbagakan ni nanang ha? Saan yung ibagbagakan ko na ti pan nakakita yung iti paltong? Aging ka ita, maburbur siya anak pailaeng iti inaramid ni Gabriel. Awan pa nagtalag ko iti uray asino apasorot ni Doña Margarita. Saan yung pa'y ngamin anay matangan no kasano ti kinasingpet na? Sakay ko ma, kasaan ngagpampamaranglaang dayjay. Padasen at mangisagmakkan ka. Kahit papanam nga ron ita, agin sayo ka. Agawid akong tatang. Yak pa'y larumwar itang aldaw. Agdala ang itay ni Esmeralda. Nagturungan na kay.
Masurutan nan ti pumanaw asaan man lang agpakada kanya. Sa bagay, ang damat kit din nagam na. Madanagan ak. Ang mga no na makasalaw kan ko anak at maisang bakti anak ka. Sakit, nakabutbut ang nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Mangan tayo pa ay gabat. Kalbasan na agkukuyog tayo kada Bruno. Ngasat ka, na makasangom amangan ti akin ko iti asyenda. Amo matlang, ako sariti kutsara. Agkamot aklatan. Naimimas ti mga agkamot. Oh, nanaparaan. Mangyagaman ni ti danom mapagbugwan ni gabat. Agkamot ka no amangan. Uy, Bruno! Mabitlaan na, anak ko. Palubusan da kang agkamot tamangan. Ngaminton maminsan. Sursuruan ti kutsar. Nagasat ka. Tasan tayo agasango ni mo. Tadi ka kumamauntan. Taga-udong nga tada ti agabat, senyorito. Nanumunti pa nagbiag ni Among Bruno. Saan nga uso ti agusar iti kutsara. Oh, nadayaw ka matgayam, no kayat no? Dahito yun ti danom apagbugwam. Sige, agbugo kan. Mabalin naman, ditakan nga ginoom. Si Kamot, Bruno. Mabaling ka di nga inuman ti pagbugwan. Ang kaman na makibiyang si kabakit. Mabay na nakit din na dengdenggan na agabat. Nanabarang. Panawan da kamin. Awagan da kantulatan no dapay kasapulan ni. Napanamaya anak. Ay napadandanaga na kita'y saan ka nakita. Kunak no napankamanan iti pagumumaan tayo, adi ka man na nagpakada. Kinamakam ko lang ni tatang nanang. Binagpaga kabaybayan dalat ta kumandag iti pasurot ni Senyorito Brandon. Saan mo ka di napakadaan ti ipapanaw da? Saan nga rod? Isa kinamakam ko iti dalan. Rumor ka kate. Saan nanang? Agtali na adak pa lang ito'y balay ita. Ay, amakan na makatlaw ni nanang. Sige nanang, mapanak iti kwartok. Ay, pinagkarit ni tatang nga ilingod ni kininanang ti maipapan iti dahi di paltog. Ngayon kanyak ni Manong Gabriel. Ay, kaanong tungatamanan ti panakin sayo. Anya at talaga ti plano ni Senyorito Brandon kanya. Bimabaag. Tanalamlamiis di teruan. Dito yan nga urayak ita. Talaga ang naglawa ti asyenda. Saan unay nga adayo ti kaunasan dito'y bilya. Nakabakbak nang da. Idinto adag iti agtrabaho iti asyenda. Nakanumnumo ti panagbiag da. Nakaring kayo gayaman mama. Nangan kabilatan. Rumar kami pa yan. Agur uray ni gamat itirwar. Ada kita iti tawa. Minulmulang lengak manday jay lalaki akasarsarita ni Barang. Anyat ka ada day jay agabat dito'y Villa, Brandon. Awan ter aramidin na itirancho mama. Isongin kadeng kung ikakiti sa bali at trabaho na. Tapno sa nasayang ti sweldo na. Nya lang kami tinangal-alam kan kwa na. Saan tayo masapol tikas kan kwa na agabat? Siya kung ti makamoy ti dayta mama. Agam sa dino ti pag naadan na dagiti da duma apasurot tayo kat adabukod da abalay apagturugan. Mabalin nga gawid mo lang i rancho mama. Alah, siya kung ti makamoy ti dayta abana. Nakadanon dayon. Dumasagan gabat. Kas makita mo gabat. Nakalawlawa ka unusan, tiaglawlaw tayo. Nalawa gayam ti asyenda, Senyorito.
Talaga abak nang kayo. Sumurot ka kanya, ti patuldoking ka ti pagpatinggan ti masakupan ti Hacienda Margarita. Ngamdanggam nga umuna na ito ibagagabat. Kaya't ko asiiman nyo dagiti tulisan. Tulisan, senyorito? Matap at tulisan tinang patay iti day di papa. Katamangan no iti day ti apasat ti paglemlembangan da. Asidag dito iti Hacienda ni Doña Silidonya. No sika ti makakamag iti pimatay ken ni papa. Dakkel ti gunggunam kanya. Da kayo gayam, senyorito. Itay pa'y hanapan iti kaonasan ni tatang ko. Sika ti kahit ko ka sa Rita Esmeralda. May liwa ka makakita ka. Ha? At di kahit ko asawan. Kaya't ka kasar sa Rita. Talaga napintas ka. Ang mga numabalin nga awisan kay Jevilia. Kuha, senyorito. Agdalos kami kananang iti unag ti balay mi. Nagadungamin ti wara. Oh, Senyorito, da kayo ba't gayam? nalagip ko man na sa rungkaran ni Esmeralda na nasusan. Malabsak mo't langan ti kabalbalayan ti panagturong ko iti kaunasan. Sige, sanak nga ro din ngagbayag. Baliwak tulad tanti agpasyar. Kitsapay la ko ma. Taumanugot kanton, Esmeralda. Anya day jay umanugot nga imbagan ni Senyorito Brandon, Esmeralda. Aw-awisin nagpasya na Jevilia na ngam nagkadkadak. Kailiw na ka, no? Talagang sakit ding ada panggap na agaram kan kaada. Ay, ubingak pa iti day taabanag nanang. Kan kabutan ko ni Senyorito Brandon. Ito'y, tipagpatinggaan ti Hacienda Margarita. No makalasod kay ti dayta pasay. Paseten ti Hacienda ni Doña Silidonya. Ang adadagiti kakadwa tayo alimasod iti dayta akaunasan. May sakabot atonto. Anya, lumaman ka. Ipagam, takabot takaklangan taulong. Nasaysaya at salangan na patayan ka. Tawan nagyan ti utak mo. Di mo naawatan ti impili ni Senyorito Brandon ka. Si imen tayo dahil ti agrara-ira tulisan iti pasat ti Hacienda ni Doña Silidonya. Uwan, maawat akon. Nasayat. No saan mo pa anawatan na maimbag? Ba't takaklangan taulong? Agalibtak ka nga si im. Panawan ka malangan. Ang mga sa anak ang makadapal. May gayam ni Senyorito Brandon dito, Susana. Gaputa malabsan na kano ti kabalbalayan. Dimbagas. Sa kalpasanda, pimanaw mo't laang. Hanggang saan mo't nga imay iti kaunasan. Kaya't nasawain. Ni Esmeralda laang tirinantana. Matandanagan ak iti dayta nga imbagam. Numuna ta kayat nga awisan ko man ni Esmeralda ijay Villia. Talaga nga adda sa bali apanggap na iti anak ta. Saan ta mo't di mababalaw? Napintas ti anak ta. Kan barubat ni Senyorito Brandon. Pagay-ayaman na laang ti anak ta, Susana. Saan nga agkibkibaltang? Hanggang nervyusa kiti dayta nga ibagpagam ibilianaw. Mapakawan ko ti panang parparigat na kanya. Ngam numarabngis ti dayaw ti anak ko. Katukad ti biyagkaw. Emiliano? Iso amasapol amasursoro ni Esmeralda. Imang salaknib iti bakina. Masapol nga ituloy na ti aginsaya. Narnakanan ni Esmeralda. Saan na anadlaw ti isasarag ko iti kwarto na.
Kat linibas ko nga inala ti paltog, itinangitulinan na. Agin sayo ak apumaltog, tapno nakasagana ak iti anyaman a mapasamak. Uray saan akayat ni Esmeralda. Aramiden amin ni Brandaon a pamuspusan, tapno agbaligi iti panggap na iti anak kao. Banag ajak ipalubaws. Lumasat pa'y nga umuna iti bangkay kaw. Ammo kaw no sa dino ti paginsaywak. Pinaturog ko pa lang ni Gaba ti Jacinda, mama. Agpatnagda, ngagbantay. Sino ti kaduana nagbantay ti kaunasan? Pinuskan ni Bruno ti sumagmamano akadwan. Yung baglakit din. Sana ni Kakdistiti. Sakbay mapanak maturog. Ipalagip ko ti Aida Don Servando kandon nga silid don niya dito Villa enton bigat. Ang mga nukilaat nga dantumanin papanam. Sapay ko mata makatulong dangag paiso, mama. Ay, ano ti kaya sa una diya kanal buong? Iti asidagla ti Villa na jahe akanal boong, mama. Ay, senyora, senyorita. May tatayon sa amat kun rauta na patayan. Salbag ka barang! Anya patay di bagbagam! Siyak to, pay lang katibang patay ka ka. Hoy! Anya pa'y lang tang aramidin nyo. Sawarin nyo taglawlaw. Kamagan nyo no asino dagiti nagpaputok. Padasem pa'y tagikis barang ta idumudum ka. Naulit ti kanal boong. Saan na mabalinday to'y? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagdamulan kanal buong. Sawaran niyo taglawlaw kakadwa. Sapulan niyo tayan tagpapaputok. Yung maganad kayo. Anya pa'y lang tang aramidin nyo. Sapunin nyo na dyan nagpaputok. Ludiyo kayat. At na kayo ti patay. Garay kiti kabalyo. At dalang iti sinag ti kabosor kakadwa. May sa ka may Bruno. Mabuting ka matay. Kayat mo to siya timang patay ka. Aha. Tijay, paglipasan. Sumakay kayo karag iti kabalyo yo. Kat kamata nyo. Sana mabalin na malibasan na tayo. Yung agsipot kayo na yung bag. Ang mga noaduda at lipatin na tayo. Tagtakain ko katilang day, chay. Nadlaw kasla da simbra kiti kwarto ko. Ay, sumkarak matan. Sana rumpang agbutangak. Kasano na dabang serak kanyak dito pagturturukak. Emiliano, nagapom ayat. Rimwar ka ba ilang katrabin? Ay, Si Ring pa ilang datatang kinanang. Tabangin ang balay. Napanangatan ni tatang. Umong kami kadagiti pada katrabahan daw. At nagsasarita kami. Kumarkar mo ti panagababusaw dagiti asyendero kada tayo. Kaya kalakit din ayat. Ni tatang. Kahit anyat na pagsaritaan yung aramidan. Maturog ka. Hindi natin ti panagsarita ka. Mala. Primor gayang ni tatang. Nakaturog ka kataytayan ah. Namawan mo't tatlo ko sa bali ataw dito pagititak. Ay, ang mga no nagtagtagain na paklag. Akidamak man langit. Pilit at di maturog. Ayok, nalibasan na tayo. Awan mo't tanti mangag tayo agaray kiti kabalyo. Ngam agalingag kayo na yung bag. Ang mga nusimpok iti kaunasan kat libatin na tayo. Hoy! Apa yan nagpaputok kayo? Ano ba yan? Nagmamuro kayo? Kakadwa, saan kayo magpaputok? Saan nagkakapusor? Jack ni Gabat. Nigapat. Kanya ti kadaan na dito eh.
Nangagkot ti kanal buong. Kat imayak imarayat. Ket anya tinaramidam. Napartak ang nakapaglibas dagiti kabusor. Aduda. Pinaputokan dak. Naimbag tasandak ang natiruan. Agin lalaing kaloko. Kaya't mo sa ti pumapel ka ni Senyorito Brandon. Kakadwa, saan tayo pa pumanaw? Agpaliiw tayo pa. Dahito yun ti kapiyaw, senyora. Hindi sumlatan iti sangok. Madamdaman ngayon umagday tata sigurado na pudot. O Brandon, nauray mo ka diya si Mangput na Bruno? Ba't di namin ti bagbagik? Oras yak mama. Napuyata na. Jak magustuhan din na pasama kiti rabi. Kat, ayan da Bruno, may samot ito abarang. Ikis-kit din yung ikis. Ay, pasensya kayo lakuman, senyora. Nagamaka ka masarap da tirantyaw. Agulimag ka man nanabarang. Day tati santo ang mapasama. Mama. San kano nasarakan da Bruno tinagpaputok? May kano pa itimulong ni Gabat. Anya ko mamuti may tulong na katagmay-may salag. Pagtignayet dagiti pasurot tayo inton madamdama. Masapol nga ituloy da asawaran ti pakabuklan ti asyenda. Ama gano nakadayo day jayan. Nutulisan day jay. Saan na makadayo? At dadalang iti sakop ti asyenda, mama. No kasanulangan ti kinasiglap day jay at tulisan. Apay saan na nakambag da Bruno? Takrot ti jay. Oh, Tamo da matay da numatiliwida da Bruno. Ket saan ko ang mapakawanida? Gapoy ti panang patay da kini papa. amakan na madamdama lang, dumteng da don servando kan donya Silidonya. Iso asan kayo ngagpadpadlaw? Adada masapol nga gwanawan daan na imbag. Narigatan no may sakadagiti sang ilitay ti biktimaan dagaya at tulisan. Anya day jeng aring bangaw itay. Imay sana sapa dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Amangan kanaw no nagkamang dagiti tulisan dito. Ha? Tulisan ko na yun, tatang? Anda ka nung amin nagpaputaw iti asidag iti bilya iti rabi eh. Huh? Anda makaituran amang raot iti bilya? Tunagado apasurot na nga agbantay iti aglawlaw ti asyenda. Kay tati pagkunaan, nga addan makaiturad amang laban kadagiti nadangkok nga asyendero. Naumadan iti kinadakes da. Tatang, saan nga madaksan kayo manen gapoy tinapasamak? Wen ngagpayso ibilya daw. Nakitulag kakin ni Senyorito Brandon as imam tigaraw dagiti tulisan. Napasamak ti kanal buong iti asidag ti bilya. Adda dagiti kabalbalayan iti adayaw nga amyanan apaset ti asyenda. Amakibedang iti ayan ti planta apagar aramidan iti arak ken asukar. Nabilin ko na naimbag dagiti kakadwak, senyorito. Bantayan da naimbag taglawlaw ti Villa. Sana mabalin nga da mapasamak ariribo kabayatan ti kanda dagiti sangailio. Nasaya at no kasta Bruno. San lang iti aglawlaw ti Villa. Amin na pa sa ti asyenda. Amabalin na pagnaan dagiti sangaili. Senyorito, saan nyo kadi akasaritan nila kay Emiliano? Amog na niya ti pampanunutan. Ngamsan ko amasango. Yak makapanaw di ti Villa. Nanyati ko na yo, siya kon ti makaamoy ti dayjala kay. Kasaritam ngamsan mo manen adangran. Adayo ti kaunasan iti Villa. Ni magtanang kayo kabayatan ti kaadada don servando. Ken Donya Silidonya. Ho! 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 Wah! Itayak pinagpatpataray. Sanak laki tinagbitot. Iso da ito'y tindalan nagturong iti rancho. Saan ko nasawat ni Manong Gabriela? Ay, ni Manong Gabat ko na kuma. Saan natabi ni Manong iti rancho? Kapilitan nakmay-maysak nga agin sayo no saan ko makita.
Nasayat. Agureak bit dito eh. Barang makita matlaan ni Manong Gabat. Nunjak makita. Agawid akton. Inton malaman ang mapanak iti pag-umumaan ni tatang. Ijayak to nga agin sayo nga pantog. Oray talang aldaw ang makipagbantay ka dito Villa, Gabat. Gapoy tinapasamak iti rabi. Ken isa sang bainton madamdama dagiti sang ilimi apada mi nga asyendero. Masapol ang mabantayan anay bagti aglawlaw ti Villa. Nakabutbutang gayam dagiti tulisan akabusor, senyorito. Takrot dagiti. Agparang da kumatas siyak ti mangsango kadakwada. Di mi ipalubos ang makastrek da iti Villa amang riribok, senyorito. Kasla sigurado kay ti dayta. San mo pa ya kabisado ti agaramat iti paltog Gabat. Nagpatay-patay ka. Ang mga nusika ti umuna amatan. Masaya at ay masidag ka dagos, lakay Emiliano. Sana masango ni Senyorito Brandon ti umay dito asyenda. Tanda sa ngayon da. Siya, ti binaon na makisarita ken ka. Anya ka di ti masapol mo kanyak, Brunaw. Amo ka na damag mo, tinapasamak idirabi iti Villa. No saan nakla binilin ni Senyorito Brandon, mansuan ka kumamanan, aging kay ti maawaran kay ti puor. Awan basol kuken ka, tapnudang ranak. Umingar ka. No tiyak makatupal. Oh, lutong palam la kumatinagtulagan nyo ka ni Senyorito Brandon, saan kumaarinaot nagiti tulisan ti asyenda idirabi. Awan makitkita mi atulisan. Ura damagam ka nagiti pada katrabahadaw. Saan ka nasumungbat? Makapanaw lang nagiti sanga ili ti Villa. Kakaasi ka kanyak. Onya, mapnet kamat ngatan, Brandon. Agpada nagkarida Don Servando ken Doña Celedonja. At umulong da mang kemeg no asino man tipim matay iti day di papam. Nagkarita itin mama. Sa nagkarita manan. Nung sapay kumata dan maramitan la. Nasingad nga gayam day di papam ken ni Don Servando. Nagkaadalan da iti Spain. Damag ko, ang nagribalan kano da papaken Don Servando ni Doña Celedonja idi. Ngamawan ti kinayat na kadakwada. Gapo ta nasigsiglat ti may sa agayem day di papa. Wan, kaputawan sa baali kadakwada. Inawat ni Sabeliano ti gasat na. Aging ga, idinaamam munak. Ngamasan tayo nga amon anya ti saksakitan tinakan ni Don Servando. Laklakaya na kaun. Ngam saan amaasyan kanyak Susana. Jak amaw, no kasano ti panagpampanunot da. Nagadayo ti Villa dito kabalbalayan. Pasit amin ti asyenda ditoy. Agad atap da akan kanunungan tayaw dagiti tulisan. Jakman ambon no apay. Dagdinabag iti nagtulisan dagiti nagikat at trabahador iti asyenda. Sakbay ti pan nakapatay ni Dawn sa Biliano. May sa ataaw ni Senyorito Brandon tinapaltugan kat natay. Bayak ti panang mansumat ni Senyorito Brandon kanyak. Kat gaputakas lain salakan na kaday ja estranghero a kriminal. At dapat da makikumkumplot ka kadakwada. Ay, ni Esmeralda. Di, punigag paiso. Apay nga tagawan pailaan. Impakada na itay nga pagbiit lang. Amang luad da pailaang ijay uma. Sagay mabati ka dito'y tasukunan. Amutyanan na. Napuntak met lang. Lumalaing akong nagpaltok. Sino di chay? Esmeralda! Ni tatang. Ni magayang tatang. Kunak mo ni Manong Gabriel. Tatang!
Ay, Punon sa timbaga ni Manong Gabriel, amabayag ti pa nagkita mi manen. ay lumalaing ka na agpaltawg. Ay, nakasurusuro ka adagaws. Saan mo tatang? Ado pa iti rumpa nga sursurwak. Ay, amangan no mabalin kaw apadasan, Esmeralda. Ha? Surwan nakmamay. Sige tatang, isuro kayo man. Ay, kanya nga tamot ti pampanunutin ni tatang. Kaya't namutan ti makasursuro nga kaltog. Ho! Agtal na ka ang alo. Tatang, nakadayo tayon sana. Kasla di mo umupot akaw na sandaytan. Ay, saanan apaset daytoy ti Hacienda Margarita. Kukwa daytoyan ni Doña Salidonya. Kat iti dayjay apaset. Kukwa met ni Don Servando. Apay nga may tayo dito, tatang. Kaya't ko ti agin sayaw nga agkabalyo. Alalaing ka pa'y kitingan pataray ngam iti siya. Ad-ado nga man ti oras ko, tawan ar-aramidik, tatang. Ang mabit lang. Awan na labsan, nuno na sabat tayo apasurot ni Senyorito Brandon na. Amok, taliniklikan tayo ida Esmeralda. Umaykan, mapantan iti dayi apaset. Adamok adalan apang darasan nga agsubli iti kabalbalayan. Talaga kabisado yun ti amin na daanan dito ya. Nagmay saklang ata, mga nunayaw awanakon. Tinton mapukan aminin nga unas. Nalhawag ton amakita am ti aglawlaw. Mapantan. Sige. Ya! 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 Tantanin kaya man lumnag ti ini. Nabalin kong gagawin. Nakano pagsaritaan ni kan Senyorito Brandon. Saan sapay ang nasango at kinasarita nila kay Emiliano. Sakbaya pumanawak. Bilinag pa'y nagiti kakadwak. Pawan mo ito makita ka na kwa na. Simpok na amin iti kaunasan. Tapno awan makakita ka na kwa na. Dala pagti kabalyo. Kaslag turong dito ayan ko. Aday ta. Awan mo't makita ka nakasakay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.